Dragi moji, dobrodošli na još jedno druženje. Današnje druženje bit će malkice drugačije nego uobičajeno, s tim što krećemo sa novim serijalom kuhane hrane. Na nagovor mojih dragih prijatelja ja sam se odlučila na ovaj potez, tako da od danas pa u budućim serijalima vidjet ćete poneki i slani kolač, rolat, kuhano jelo, predjelo, sve što nam bude palo na pamet i budemo mislili da je nešto interesantno. Danas ću krenuti sa jednim možda najpopularnijim jelom ili appetizerom u našoj familiji, a to je umak od špinata ili spinach dip. Za to nam nije potrebno puno namirnica, a rezultat je izuzetno lijep, dobar, ukusan. Pa krenimo. Ako ste pripremili sve namirnice za umak od špinata ili spinach dip, onda vam stvarno sve skupa ne treba 2-3 minute da to sve umutite. Za spinach dip ili umak od špinata nam je potrebno 125 grama krem sira, ovo je Philadelphia, a vi možete i bilo koji drugi. Treba vam 50 grama sour krima, kisele pavlake, kajmaka ili već kako god gdje ko zove. Najprije ćemo ove dve namirnice da malo umutimo, samo da se krem sir razbije. Zatim dodat ćemo crveni luk koji ste malo izdinstali, treba nam oko 1-3 kašike luka, čisto da bude staklenast, toliko je dovoljno da ga ispršite. Sljedeće dodajemo kuhani isjeckani špinat. Ovdje ima oko 60 grama i to je sasvim dovoljno. Možete upotrijebiti i zamrznuti ili svježi, nije važno, čisto samo da je špinat. Soli i bibera po ukusu, ovdje ima oko pola male kaščice soli i na vrh noža bibera. Sljedeće je majoneza. U ovom slučaju ovo je veganska majoneza, a vi koju god volite možete staviti, ima 80 grama. I što bi se reklo na kraju balade, imate rendani sir, miješani, ovdje je cheddar i mozzarella ili bilo koji drugi, ima 50 grama. To je sve od namirnica, sad ćemo umutiti i spremno za služenje. Još ćemo promiješati da sa stranica ovo sklonimo i naravno probajte da li vam je dovoljno posoljeno i pobibereno, da li volite šta još drugo dodati. Ako ne volite majonezu, možete dodati više kisele pavlake ili kajmaka. Ako šta god dodajete, pravite u stvari prema svome ukusu. Pošto smo napravili umak od špinata ili spinach dip, sad ćemo pripremiti s čime ćemo ga služiti. Imate naravno veliku opciju šta sve možete, čips ovaj onaj, i ja ću sada napraviti tortije. Kupite obične tortije, imate u bojama, da su odmah od spinača, da su crvene, bilo kakve. Njih ćemo izrezati i stavit ćemo ih malo na vruće ulje, samo da potamne i vidjet ćete kako je jako ukusno. Da krenemo. Znači izrezat ćemo na kvadratiće malo veće tortije. Tako, poredat ćemo da budu otprilike iz te veličine. Tako. I to je to što se rezanja tiče. Pripremite jednu posudu u kojoj ćete metniti papir da upije ekstra ulje i možemo da krenemo. Stavit ćemo nekoliko komada odjednom i dovoljno je 10 sekundi sa svake strane, samo da promeni boju.
budu ovako blijedo zlatno žute, možemo vaditi. Ako imate veće društvo, naravno da ćete staviti u veću posudu i sve skupa, ali ovo je sad samo za nas kao porodicu. Nakon što smo sve tortije ispekli, napravit ćemo miks od male kaščice soli i pola kaščice aleve paprike ili slatke paprike, pa ćemo to malo da posolimo ili popaprimo. Možete malo i ljute ako volite, nije problem. I to je to. Naš appetizer je spreman da se počastimo. Ova količina je više nego dovoljna za 4-članu familiju. A ako naravno imate veće društvo, sve to udvostručite. Dragi moji, ovo je moj umak od špinata ili spinach dip. Ja sam sigurna da će vam se svidjeti, a sigurna sam da ćete i pokušati napraviti. Rezultat je sigurno dobar. Hvala vam što me podržavate i hvala vam što me podržavate u ovome novome mome projektu koji se nadam da će biti uspješan. Do sljedećeg videa želim vam svako dobro i pratite me na mome kanalu Radine poslastice.